Nasabak mage yemina kanna salang nania tau kedo salang. Apa angka tu salang na sangalena tapi dia nak kedo salang. KTP na mi salang. Tapi tahun na dan karena tama masigi. Saya khawatir jangan sampai lebih banyak yang belum sholat isya daripada yang sudah yang hadir di sini. Sampajaki wa sampajaki. Iya, kau itu model itu pas sampajamana. Saya biasa mi terlambat. Biasa mi, Pak itu ini makun dari jemaah tak terlambat tu. Betul? Aja nana amulukeng mega dina sempajang. Ye ko botin nai cerita pada salama. Dia nana terlambat na solora ni sempajana. Namu aji. Biasa ya ulolo ngaji, aji pole Makkah. Dia na sempajang gara-gara botin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, yang saya hormati BKBRMI Kabupaten Pindrang atau pengurus yang mewakili yang sempat hadir, yang saya hormati Camat Matirobulu yang diwakili langsung oleh Ibu Sekcam, yang saya hormati Bapak Dan Ramin, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Lurah beserta seluruh aparat lurah dan tokoh masyarakat yang sempat hadir, Syekh Al-Fadhil, Guruta, para mubalik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para panitia dan pengurus masjid, panitia pelaksana perayaan Maulid, ibu-ibu para majelis taklim yang memakai baju seragam dan yang tidak memakai baju seragam, saya hormati juga. Yang seragamnya sudah lunas atau masih ada yang dicicil, saya doakan secepatnya dilunasi. Bapak Ibu seluruh jemaah maulid memuariki pada kemana lolongan DC Lino nanya DC akhirat boleh Allah Ta'ala. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena nabi pacapuran na yakia alena to nabi famulan amulangan na nabita cenia bawang ari anabingan na yakia amulangan ngirisinin na sewa-sewa. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika, na iya mula-mula na pancaji pong Allah Ta'ala Bapak Ibu, yan narito tajan na nabita nurum Muhammad wa khalaqa minhul asya, barakat tajan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pancaji ni pong Allah Ta'ala sini na sewa-sewa, termasuk ni idi manang engkai hadiri rilalan na ye onronge na pancaji ki pong Allah Ta'ala, termasuk sabakna barakat tajanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabikung karena seri pong Allah Ta'ala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacereng risese ta ini umatna akacereng ri ampena akaceretoi ripa kasianna ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah teladan bagi kita. Total biku ya sengemak kacue tidak mesti sama persis. Ibu, saya ulangi, yang dinamakan mengikut itu tidak mesti sama persis. Kadang yang mengikut itu posisinya di belakang daripada orang yang diikuti. Yeko nabi tak lecek yolo ini angkaki komonring na nabita, tapi rute arah perjalanan Rasulullah dengan arah perjalanan kita sama, maka itu sudah masuk kategori mengikut. Yaitu nariasat dena ciori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeko sile serengi rute perjalanan nanabita. Sementara Bapak Ibu, perintah yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macio, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kodangi Muhammad umatmu, maka dia kena wajib pengalatana tabi'uni fodangi maka da aciorika. Kesalahpahaman kita memahami kadang-kadang ia panariasa rojaji akkacuy retak rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kupadalat depi agagana jamai nabi tak lay jama. Di situ letak kadang-kadang kurang betulnya kita dalam memahami. Saya kadang-kadang mengatakan begini Bapak Ibu, engkau agak-agak biasa na zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pana jaji nenia ia pana cocok bate tak jamai ia ko sile serpi agak na jamai na jamai na bitta bate tak jamai angkat orang agak na jamai na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti sama, baru benar cara kita melakukan hal itu. Bahkan engkau agak-agak halala na jama nabi tak harato sila jamai di umat. Ibu, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na perintangan ilauri di umatna mancaji salompe makiap palangi riseseta yeko masuki pole ribolai kita langkahkan kaki kiri, betul, sambil membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kaki kiri baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka dari gurta ye komu baca ya rupa dua ngenge riwat tu melona musalai bolamu
samanna lairita aleta nasabak fak kita mata hati letuk memeni rionro melo etajokai yana tu nakada nene ta riolo ye komelo ko salai bolangumbo letuk memono rionro melo emujokai maga bate tak pajokai ye agagai termasuk apa corona total lebih kung karena sir pungalatala ketika pulang dari bepergian mancaji salum petoi ri alim lebina nabita totama bolai melangkahkan kaki kanan betul ucapkan salam dengan sempurna ada orang tidak ada orang bola tak togi yarega cenia bola tak delat de yakkelorengi engka pole ripalawa ngetak tama bolana rigo engkana denak beri seleng la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu alaiha bahkan makanya guru tak bagus diawali dengan pembacaan suratul Ikhlas ditambah salawat setiap ingin masuk rumah terutama ye ko hole ki jokkari ajok tangem mabela insyaallah ko nak barakaki ki yaro tajamai maka Allah akan hindarkan penghuni rumah itu dari kefakiran. Ibu ajak tapak biasa le tak tama bola tak de tomak biri seleng ye ko angka fole ri palawa ngeta fole jokkari ajokkan ngemmabela naina patama ribolana rigo engkana dia nak beri seleng maka semua keburukan-keburukan yang dia dapatkan selama perjalanannya maka dia juga tanpa sengaja memasukkan dalam rumahnya tabe engka se di jing rilalana tasik di bola dega gana jame rujinge sangadinna melo solangi keharmonitas tak idi sinin nalisa bola jin ini tidak mengganggu kita untuk melakukan satu kebaikan lete tugasnya rujinge dena halangi ki mengaji dena halangi ki masikri dena halangi ki masempajang tapi aga pada zaman-zaman na ye jinge nasolangi kemesraata keharmonisata idi malisa bola kemesraan suami istri dia ganggu dia rusak keharmonisan bersaudara dia ganggu dia rusak ini pekerjaan ye jingi sedih jingaga ya roh jing dasim namanya nah ya roh jingi dasim terlebih ku termasuk malomo jama lisa boleh ye ko engka punana bola terlalu sering dan dia biasakan masuk rumah tanpa uluk salam. Ibu biasa kitmitan katomal libine silalona si foji si gandeng-gandeng mapada lemari gandeng kenro-kenrong kabene ng kalakay na macho kenro-kenrong kalakay ang kabene na mendamping magi tapa silalona sirendre rumah pengadilan ternyata teman-teman biku ada turut campurnya jin dasim dalam mengganggu kemesraan mereka hati-hati tanda-tandanya termasuk diantaranya yekong kabene nalolongang ilakaina marahnya berlebihan yekomacay laket tak ibu tak lebih-lebih batai nama cai kopi na bawat terlamba napalutu si cangkiri Andrele na bawat terlamba napalutu si penne salah tak cedek main tangan main kaki kata-katanya kasar padahal sebelumnya lemah lembut tau kanjak laket tak abak telomona tak pulakai na sabab makasing ri tangata magi tapa berubah drastis ya roh kebiasaan baiknya menjadi kebiasaan buruk
tadinya setia, tapi tanpa berubah ro kesetiaan na janda lolo menibawat tina telefoni tengah beni. Ibu, tadinya dermawan, tidak perhitungan, malabu mabessa ku benena ku anakna, tiba-tiba mencaji BRI burani rekek na Indonesia tina sulape dompetna. Maka kalau ibu mendapati suami seperti itu secara tiba-tiba, tiwi kobolana gurta ustaznya asuro rukyah, dikhawatirkan najama jin dasim itu. Ibu-ibu juga ada tandanya ya, kona jama ki jin dasim ya, kita rasa maupun kita tidak rasa. Yeko tandengnya roh biasa makan jahe, ya tadinya rajin mati nulu alina mana jame jamange maserim masesak manasu mapasa matarana malalu manu malalu ngiti malalu coki alina mana jamai onro patona tanpa tandengnya roh biasa makan jahe roh, tiba-tiba menjadi istri pemalas, kutub, soleh bawa tina jama. Kemudian cemburunya tingkat tinggi. Namun nenek-nenek loda isi bukuna na gandel lakaina masula patu timuna. Saya pesan kepada bapak-bapak yang mendapati istrinya seperti itu, bawa jumpa dengan tim rukyah, asro rukyah. Hari ini bacangan ya si masiga. Ibu sekalian, termasuk diantaranya kalau penghuni rumah itu tadinya rajin melakukan amal-amal agama, kehidupan Rasulullah SAW dalam rumah tangganya, hidup tertib hidupnya, dia berusaha bagaimana tertib hidup baginda Rasulullah. Tiba-tiba hilang itu semua. Yang ada adalah hura-hura dalam rumah tangganya, kesia-siaan. Televisi bawa menot, dengan kayang kalingero, baca Al-Quran, dengan kayang kalinge salawa, kuboleh yang ada media saja, HP, Twitter, Facebook, TikTok, jauh daripada amalan agama. Maka kalau kita dapati kondisi seperti itu, Bapak Ibu, hati-hati. Amangi najama ki jindasim. Ada tesnya leta. Apa faktornya? Termasuk diantaranya mungkin kita terlalu sering masuk di rumah dalam keadaan tidak ucap salam. Degaga pak duanga, degaga sikri, sampai-sampai namo beri selesai capak tot tamer ribolai. Intinya Bapak Ibu, keluar rumah kaki kiri sunnahnya, masuk rumah kaki kanan. Betul? Untuk ini umatna. Tapi menariknya Ibu, yarona jamai nabita tak balei batena mas parintangan ilau ridi. Yarona jamai nabita ia kum mesui vole bolana malahan kaki kanan. Yaitu si kotame bolana aji abio. Sementara nasurangi koidi onak keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Tapi menariknya Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan, masuk rumahnya kaki kiri. Ya kalau ke macori carana Nabi tak maka komelo ke masu boleh aje atau tak yolo tama ke bolata aje abiota pada najame Nabi tak, maka dipastikan cara kita melakukan itu kurang betul, malahan salah. Pertanyaannya kira-kira magana tak balik najame Nabi tak si bawa na parintangan ngiloridi. Ibu, mage kira-kira tak balik ina parintangannya Nabi tak lauridi umat na si bawa najame alena. Mage kira-kira karena kondisi dan keadaan rumah Rasulullah
dengan rumah kita secara umum itu berbeda. Ibu-ibu yang pernah haji, yang pernah umrah, mungkin kita mendapatkan arahan dari pembimbing kita, maka dairo kuburu nanabita riolo sebenarnya bolana nabita samping raoda sebelah kiri itu adalah bekas rumah Rasulullah yang sekarang di situ ada 3 kuburan. Angka kuburuk na Nabi tak koro, kuburuk na pangulut tak Abu Bakar, kuburuk na pangulut tak Umar. Berarti yorbolana Nabi tak si bawa masih gie set di pat dan rin nadwang satu dinding. Kenapa Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan dahulu, kemudian masuk rumahnya kaki kiri? Nasabak ye ko mesui Nabi tak boleh bolana tama masih gie. Pertanyaannya ibu, kira-kira adab tertib masuk masjid kaki kiri atau kaki kanan? Hah? Saya ulangi, tertib adabnya masuk masjid yang betul kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafat dioleh tarate na tama masigi dibandingkan adabnya keluar rumahnya. Dia napa siang ke ibolana Nabi tak si bawa masigi. Kenapa? Karena Rasulullah paham. Maka di onroak kaminan napoji pungalatala rirebo na yelino tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Na iya onrok kaminan napoji pungalatala rirebo na yelino yaitu masigi. Termasuk masjid Taidarun Najah. Onrona pungalatala panono ibarakakna pamasena riset dia kampung Bapak Ibu itu bukan di rumah pejabat, hatta bukan di rumah ulama sekalipun, tapi di mana pertama Allah turunkan keberkahannya dalam satu kampung di masjid. Nah itu beruntunglah Bapak Ibu yang hatinya terpaut dengan masjid, beruntung. Maka yaitu kotojok ke masjid mas sempaja mak birjama, termasuk diantaranya lolonga ki apalang ribere jamata insyaallah lolonga toki baraka engkai nak birapung Allah taala di masjid. Napi tu pak doangan apa guruangnya agama tak koto tama masjid Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatika puang ada pengi dosaku atas salahku dan niat timpa kengak babana barakakmu puang. Baka makari guru tak agi melo tabak barakak ko bolata ibu. Ye ko boleh ki masigi ye tu makanjak yolo takarawa. Ibu ada anak ada cucu di rumah. Ye ko boleh ki makasigi ye makanjak ulun na yolo anak tak ulun na yolo appo tak takarawa. Tasabu-sabu ulun na nanai ulun na apoy tabaca rabbi habli minas salihin puan pancajinga kak kasih anakku wijaku apoku anak wija masale insyaallah barakat talolongannya ko masigi nafalece pongalata lari anak tak ri apota. Seharusnya bapak-bapak juga begitu ya ko boleh ki mak jumapa lesuki ribolai itu makanja bene tak yolo takarawah tasapuru yulunna supaya lecek tu kasih baraka rialena ya komananna itimunna bene tak pa tasapuru ulunna latu timunna supaya aja nanti manoko. Ibu-ibu juga begitu, kadang-kadang kan ada keadaan ini terbalik, ibu-ibunya rajin ke masjid, suaminya dekokutu. Angkato lakaina panitia masjid benena fasole. Tabale. Maka ya kumapakor kondisi nanigi mapatolo masjid si karawa-karawa ki kolesu ki ko boleh.
mamuarei lolongan mana ki apati roa pole ri pengalatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kalau ingin masuk rumahnya, kenapa beliau biasakan kaki kiri? Nasabak ia ku mesu Nabi tak boleh masih tame bolana. Sementara tarate na mesu ku masih kaki kiri. Maka tertib adab keluar rumah Rasulullah, masuk rumahnya Rasulullah itu hanya mengikut daripada adab dan tertib beliau keluar masjid dan masuk masjid. Kalau kita ibu dena wadi mapakro bate tak jamai, maka delo toki maciori nabita magai ya robolata secara umum dena pada kondisi bolana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempel dengan masjid. Jadi deto tu na yang manana agagay na jamay na bita mesti papada na jamay na bita na pacocok bate tak jamay. Kalau hal seperti ini kadang-kadang siap bokorepi. Betul? Satu. Yang kedua, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang beliau senangi itu na puji masyarakat kubur. Pertanyaannya, kira-kira ini kesiaga ke masyarakat kubur lala nasi tahu nih? Ibu, berapa kali kita ziarah kubur dalam satu tahun? 2. Nala ni tandra ketelu koi kuma pak bunting ero tahu nih? Betul? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiap minggu, dan beliau memilih hari yang terbaik dalam satu minggu, dalam satu pekan, malam Jumat. Nah sabak itu wani Jumat, aso Jumat Bapak Ibu, menurut alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang kita lakukan itu nilainya, pahalanya, keberkahannya berbeda dengan malam dan hari-hari yang lain selain malam Jumat dan hari Jumat. Wani Jumat mengaji ki, aso Jumat mengaji ki, masih kiri, masih dekat, semuanya. Si salah apalan nari wani lengi naniari aso lengi, termasuk amatengan na si dia tahu, si dia salam. Wani Jumat aso Jumat si salah nilainya amatengan na tawiri wani lengi naniari aso lengi. Maka Nabi tak mami muslim yamutu lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah illa waqahu Allah min fitnatil kubur. Nigi selang mate wani Juma yarega asso Juma sangadinna mua iya ro salenge ripalepo ifole rifitnana kubur. Keterangan na guru tak atau pandrita ya sange fitnah kubur minimal ada 2, Ibu. Pertama, tidak disoal di alam barzah, malaikat mungkar nakir istirahat tanai tulis kuburu mati wani Jumae si bawa as Jumae. Yang kedua, bahkan ada pendapat denei calla tawi kuburu yeko mati wani Jumae si bawa as Jumae. Alhamdulillah. Cuma engkau majelis taklim biasa komplain, magani ustaz eko penjahat mati wani Juma sejuma tuli kedo salami salah kedo tapi mati wani Juma kira-kira itu kan icala kok kubur maka dai guru ta pertama ye ko angka salam mati Juma wani Juma ga sejuma asal salang ye namun kedo salah kedo ang kami tu decen na tanga pong alatala gangkan narita piritanda imate riwan ni malebi yang barangkali kebaikannya itu belum kita lihat, berarti tetap ilolongang barakat to bansana ye. Namun ni penjahat komate wani jumaya sejumai asal salamoi pendapat yang pertama tetap ideni cala ko kuburu as-sejuma as-sona pisatu as-sona sane napaligan rusu lebarasa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ye ko ang kamak karama malamak mo to kumapakori
Tominu bawa na racung wani Jumaah mati itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini cerdas, Bapak Ibu. Dia awali hadisnya dengan kalimat ma min muslim nigi selang. Pertanyaannya, ya ro bunuh diri kedo naga selenge, na poji ga selenge yare kana de Ibu. Ah? Na ciaga selenge yare gade bunuh diri. Bagi sama tak ragu Bali. Ah? Bunuh diri itu dilarang dalam Islam atau tidak? Dilarang. Berarti ye kongka to bunuh diri namun ni wani Jumaah de na lolongang ye hadis na sabab mage ye mina kanna seleng nania tau kedo seleng apa angka tu seleng na sengalena tapi de na kedo seleng KTP na mi seleng tapi tau na den kana tama masigi Ibu. Oh Ibu. Utaneke yolo, tate siaga wona tangka koe yolo munrin na gaisa pure mani gaisa atau yolo na isa. Ah? Yolo na isa. Iya, hirami matoka makar kak magi na masiga lada mega tau. Nah saya tadi sholat isya itu disekang di perbatasan tadi ini. Letu kak koe magi na sama na penuh. Wale kesimpulan makar kak berarti pak beri jamaah mana tahu koe. Sesa. Atau kamu pak koe dina sempaja? Ah? Pendek kena 5 taruh dia langsung pajang isah. Terima kasih banyak atas kejujurannya. Saya khawatir jangan sampai lebih banyak yang belum sholat isya daripada yang sudah yang hadir di sini. Sempajaki wah sempajaki. Iya, kau itu model itu pas sempajamana. Saya biasa mi terlambat. Biasa mi. Pak itu ini makun dari jemaah tak terlambat tuh. Betul? Aja nak amulukeng mega dina sempajang. Ye ko botin na cerita pada salama. Dia na terlambat na solora ni sempajana. Namu aji. Biasa ya ulolo ngaji, aji pole Makkah. Dia na sempajan gara-gara botin. Kira-kira kamu tuh ke kampota makor. Hah? Degaga. Wasa degaga di tempat. Tante 10 mau pimatu lo ni leboti mapapi ibu haji tante 10 mau pi terlambat pengantaran bot tiburan ni tante 10 2 masalah ni radio ko masigi betul macawe ni waktu loro angka mau pi ibu haji ti mapapi dia na sale tu dengan tante sedina paburai pakawi boting itu udah sanding pura mana ni mas sampaja loro tahu angka mau pi alena ti mapapi ibu haji tante telu macawe ni capulo roy asra macawe toni tama angka sinewa si depe bestin nama to bestina anggota pacakna yang kita harapkan bisa mengingatkan ternyata tidak. Ibu, oh Ibu, tabi orang ki iya roko mita ki tau ko boting apalagi anggota ta sahabat ta bestita mapa mula tate 10 denang kana saletudangan na latu tate telu parengarangi deng ngaji pura ni garuma sampaja loro apa magay ya tu ko botingnya terutama makun raya malo mulada tak kalupa betul ya ko sibu ni majempu sibu ni mapatudan sibu ni mita modele waju tak kalupa ni parengarangi irias anggota pace deng ngaji pura ni garuma sampaja loro. Wih de pandi nala de kita paringarangi ka ye kong kanggo tata mapakro aji fiarai ajak lalu talema iko de pana mate anggota pacek bansani itu ti paringarangi ki akhirat ye ko makade siro aji na ide pura toni ka masa pajaloro depa berarti pada pada culena ye kadang-kadang dega kemelo makoro aga mina paringarangi de ngaji tetek teluni matu pura asra tojo ketuma aparola ngamina parengarangan lupa ni luma parola pengat ia mani matu namai ngak makada boye de pole wasam pajal loro asra pole macawi toni capu watuna le suma di pole boting maparola si tengana to mani nang ibu aga kira loki masam pajang loro si tenganan namun tu asra macawi toni capu napil lari tapaka-paka wi maga nak dia wasam pajal loro wi asra macam itu ni capu wi aga na gauku
angka tu na apo madorakan Pak Guru Salai pasti jamak bawa ni haji angka tu kongkah ya na mega he oh jadi angka tu kongkah mas sampajang angka tu kongkah tu ni usalli pada zuhri rakaataini kasrang majmu'an ilal asri karena boting ya namanya ilolongan ibu makanya peringerangi ki irode na sampajangi sawona sampajaki matu kolesu ki wa sampajaki kurang itu abarakakan na ya amulukat narik kode sampajak terlebih kongkar mesir pengalatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang ziarah kubur lapoji hampir setiap pekan kalau beliau dalam keadaan mukim tidak dalam keadaan musafir walaupun dahulu Nabi tanah cama ziarah kubur tahu ibu naciang urani makun rai riolo pura yaca ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur iga makada sahabat kuntu nahaitu bi ziyaratil kubur kami dulu itu pernah dilarang oleh Rasulullah ziarah kubur urani makun rai iya kalau hukum fikihnya kan oleh guru tak berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan mengenai tertib ziarah kubur itu adab ziarah kubur kalau burane memang sunnah tapi kalau wakun rai wanita tertentu kadang-kadang lebih baik dia tidak ziarah kubur makun rai agak makun rai fanana kenapa kerakeng iya bansane ya ro modelekna aja bawa atas ziarah kubur apa itu makun rai rasiana asal manana ni makeran dena nule parang dena nana dikhawatirkan jangan sampai nasolangi to matena iko joka kuburu mapulo to ni matena lakenna tapi dia na paja tibi labi nenge tuo mo piro lakeku wadi matoka rumah liapakku wadi matoka rumah pakku wadi matomaru kasih anakku awi aga na rumahtu masa depan na anakku nedeni gagal lakeku kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya yang merusak pendahulu kita yang sudah meninggal dunia lebih awal maka solangi realita maka solat tuiri tomateta makanya kung kamakun rema pakor modelena aja masyarakat kubur wadi mo ye kotole perengide tanana kerak boleh yang penting aja tanana aniyaha asana kalau menangis tidak dilarang bahkan saya sering katakan laki-laki yang istrinya lebih dulu meninggal dunia kerak lalu ki ye kode tole kerak tapaseleta suali naga ero suali mila maka digangare si paselene ibu aja na tomelo ya sama perem akar perem pembo ero burani mati benina kacawa-cawa jalalo manta jibitna yero idi aga makun reye ibu baja senggede kototo tak mati laket tak kera lalu ki ibu aja lalu tak pelepak hore mati si aji burani aja lalu manca jibitna itu mak jalok lampe tawewe baca milo doa mimatu ya ibu supaya mati macuai nangka pasele nama lolo tapi yang dilarang itu adalah merinti, menenak-nenak, termasuk kojok kaki masyarakat kubur, ajak tan nenak-nenak, ikut sekadar meneteskan air mata, sifatnya manusiawi. Makanya wanita yang tidak bisa menahan itu, menjaga itu, aja nata masyarakat kubur. Beda ini burane pak, ini burane sunakeng. Biasa leta masyarakat wadi saya lo doangan tomateta ko masigie wadi lo doangan tomateta ko bolai wadi lo doangan tomateta kenro ki monro tapi magina suruh ki nabi ta masyarakat kuburu fa innaha tazkiratul maut supaya engkau pangaja wadi lolongan maka dewe bo ko mati tawe de tongat tu gagal ai bawah betul lopona bolana wa ngaji egana wajun majelis taklina bawa 10 bitu waju apa butingan na bawa tak dua lemari we waktu na ilmu ko kubur deje gaga na bawa yarwa awa kasih na pake kai kaci masempo na matuna onro sempo ne ro kaci de gaga majelis taklim lo male waju seragam ternyata iro pole baju seragata ko tama kuburu de tonga tu pole ni tiwi lino de ni bawa iro warang parangi tama kuburu makanya perlu kiri-kiri lo akhirat ya ne pengajai makanya Rasulullah senang datang ke kuburan ziarah
Walaupun dulu beliau pernah larang. Maka dia guru tamagina ya cariolo arai masyarakat kubur urani makun dari Nabi tak. Pada saat awal-awal datangnya Islam, keimanan, keyakinan orang Arab pada saat itu belum sempurna. Tertib adab secara kuburnya mereka belum paham. Biasa mau pairok keluh kesah persoalan hidupnya, hari-harinya mereka alihkan ke kuburan. Ya ko padangkang ni Pak Balu ara Riolo nama kuran ala pengali pelariannya ke kuburan. Joka gigore nenena. Oh nene makura si ala pengali. Ceni-ceninya tilna tawe mengali kotokoku. Ya ko mega wala pengali. Joka sika pengen syare kuburumu. Begitu orang Arab dahulu awal-awal masuknya Islam akan minta aja sama pakoro. Ya kong kana na mitani tuo ibu. Pura mana ni boti siletin na depa gaga rampe-rampe ro anak na ropona. Jo kasi ko kuburu e gore nene. O nene ang ketua pomu e. Pura mana ni boti siletin na lena depa gaga madutai. Ukarang yung parukusan na pomu nene. Ya kubure boting. Jo sika pengen siarai kuburu. Mapakro modele na. Sehingga akan aja mau siarai kuburu ko mapakko tu. De gagalalan na tomate tak tolong to tuoy. De gagalalan na tomate bantu itu tuoy. Idi mi to tuoy ang kamu pala letak mapede cek ko tomateta. Berarti tidak layak orang yang masih hidup ini meminta dan mengharap bantuan orang-orang yang sudah meninggal dunia, hatta orang itu adalah orang mulia. Dia na wedding. Alena mi situngan-tungan na butuhkan bantuata. Aga ban patolota. Pak duangeng pas sidek dan lain sebagainya. Nah ini makoko mega salah paham ko tomatena. Betul? Ibu? Salah satu bentuk kesalahpahaman tak ini biasa kadang-kadang ye ko tomateta aero ye ko angka kaya pemahaman tak maka manre ngupa. Mak baju ngupa. Ko kuburu padahal ye ro tolisa kuburu dia na butuh andre dia na butuh pakaian. Lain kebutuhan. Aga butin keyakinannya ro masih marah di masyarakat. Kadang-kadang ye ko ya suruh bacangan ni paduangan ro warialata ro tomateta. Kadang-kadang yang muncul dalam pikiran kita ini terutama tabe iro umur-umur maloloy agi-agi andre kami na poji nenena riolo wattu na tuo kadang-kadang ye pa na jaji na rekko yero na suruh baca ko pagawai saraan ye ko na poji nenena manre sokko na loka na mero bacangi dua nenena mesti sokko pa na loka na paribaki na suruh Pak Ima bacangi tawana neneku ye tawana mboku ye tawana patay ye tawana pengonrangi kemana tam. Maka dia Pak Imam mana ketulis sokko tu tulolongan nasa napoji neneku riolo manre sokko Pak Imam jaju kikiringin ko kuburu maka dia Pak Imam cocok napoji nenemu tapi iya na cangat doktor iman re sokko ternyata ro iman na pegawai sarana na kena penyakit mah na tulis sokko ibatalangi pakai cara lu matuk karena pasti dekat ibu oh ibu tada pengeka ia tu na baca Pak Imam ia tu na baca pegawai sarai ia tu na baca burta cennya ia tu letu cennya ro andre letu tapi aga pale apalan nami mapanre letu makanya kalau kita patukannya pasti dekata na lolongannya tomateta ia tu makanja ko telo tulungi pegawai sarat tak bacanya dua warialata ia makanjai akak kutana ki yolo Pak Imam lo kak melo tulu ko idi bacanya dua warialaku tomateku lo kak taneki Andrea ga sirota cinnai Pak Imam ia makanjar ia kumapa kumana ngero pak kampung ye ujaming antri tawelo mancajima ia kumakadai mata macina kamande na supalakko na kurta suruh baca ya ini soko kedo iman na imacoa pali makadai mata masori isiko na iko soko ang kato biasa ro napatung ke kapabaki tomatena na pajaji set di baki set di tomate set di baki ya ko 10 bitu tomatena 10 to babitu baki na pasta dia majijirang ro baki mapa mula bola dapuran na letu teras bolana na panas surmana baca pa iba bata tawana namo busa na tati wali namo mat we matana yita iman na tati to aga patati we matana iman na jinarumpu ibu tabe iya ro tomatata riolo ye ko engka acara agama termasuk baca doa bersama maka kadang-kadang dupa ataupun kemenyan itu dibakar baunya itu yang diharapkan untuk mengharumkan ruangan nah sabab itu malaikat na poji bau mawangi na poji bu makanya kong katu makun rai
maminyak-minyak, mawangi-wangi, niatna untuk nyemengi nyawana lakinya, maka para malaikat di langit berdoa kepada wanita itu, dosanya, kesalahannya bergugur. Allahumma ghfirlaha, Allahumma arhamha. Puang, adam pengi dosana ye bene, adam pengi atas salahna puang. Magai nasabah malaikat senang dengan wangi-wangian ibu yang diniatkan untuk suami. Tapi poinnya untuk suami. Ibu, untuk suami. Untuk suami. Pertanyaannya, kira-kira ibu ero modele tak ko joka ki botinge belo tak ro wangi tak pada ke modele tak ko boleh untuk laki tak? Hah? Wangi-wangi ini untuk siapa? Untuk suami. Tapi mage ro modele na makun re ko joka botinge si sala modele na ye ko newe silura laki na. Ye ko joka botinge patandu pa badak na pake ma pondala ma serbu ma kue ma minyak na bagaimana? Na mo rupana ma parto tak gapo ko tial istri. Tapi lesi bolana siruntu lakena maga modelena daster sebo makapa macuka badak onyi minyak boka. Makanya jangan heran ye kumega laki makadawe sa di samana na subale wewe silurang. Abang kadi bokanan kadi onyi na subale la sunana ni bawa degaga na deni tumisi. Ibu angka majelis tali formakutan ustaz aga je padongan na yo ko yacangi kabine-bine lakai. Aga baca-baca na ko yacangi ke mata-mata lakai maka raka ngonripi itu bacana ibu aji ngonripi pak dongen na ye makan jai gaukeng matandre makan na ye gaukengnya dibandingkan baca-baca dalam keadaan tertentu ye tu baca-baca ibu pak dongennya ye benar tuken na ye ko pasitonre keyakinan namun maga lampena pak dongen tak narik kode to matepak ko pak dongennya hampa itu doa hampa itu amalan nalu turang angin. Tapi ia makar gaukeng. Ia kota canggih ke mata-mata laketa yang menonjol gaukeng. Agak gaukeng na ibu melemah. Perhatikan ini. Agi na foji mita laketa yeto na rota pake. Dia na ke mata-mata laketa itu. Ulangi. Ia kota canggih bu ke mata-mata pada laketa ambu anakta gaukeng na. Agi na foji mita laketa yeto na rota pake. Ye ko na foji laketa jalling anak SMA pas sadiangan ni waju SMA. Gau ke. Ye ko na cacaweki bali boleh we puang ngaji kuma gitu mak baju SMA mu pinal loda ni si bukunna. Akadaki demi suami becek ketua muremu ti jalling anak SMA. Bonga-bonga na tong ibu, bonga-bonga na tong. Ye ko iro gokangnya insyaallah dia nak kemalira-lira itu matana pada ambu anak ta. Tuan terlebih kung karena mesir pengalatala terakhir kalau Rasulullah senang secara kubur kemudian beliau membiasakan setiap pekan dan dia pilih malam Jumat ba'da tahajud kebanyakan beliau lakukan. Maka dari penguta Aisyah hura sewa waktu Nabi ta tahajud berarti tengah beni ya, jam 3 jam 4 ba'da tahajud. Beliau meninggalkan tempat duduknya, tempat sholatnya waciori oleh mondri. Ero penguta Aisyah salah pahangi nasangi Nabi tak loi joka bolana benena lainnya. Jadi nacueri sementara ruwaninya jatana penguta Aisyah nacueri Nabi tak. Ternyata ita goy ko Nabi tak Aisyah salah pahaku tu muasa ngak lo joka bolana marwemu loma joka baki masyara yero baki pemakaman kuburan yang ada di Madinah sejak jahiliyah dia pigaga selengnya engkame meniro sampai sekarang masih ada itu baki samping rumah Rasulullah loma joka korong dan itu terjadi pada tahajud malam Jumat. Pertanyaannya ibu kira-kira ini engkau mau 47 tak masyara kubur wani Jumat kuraki mata tahajud tatek telu baru-baru kata umate boleh tohi bosi-bosi angka toh asu mabokah kira-kira kamu matuju tak masih kubur rumah korong berarti apa yang beliau lakukan tidak mesti harus sama persis yang penting apa itu ki masyarakat kubur supaya engkau dialah pengajar bicara nariasangnya amatnya doko-doko oleh-oleh ibu
Nigi baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. We katallu ko hure subuh, we katallu ko hure asara, narik ko nak barakaki amalangi dena kan teruk ya rotawe. Deto na kan nai lasa ujangan, deto na kan nai cola, deto na kan nai butalala. Barang siapa yang mengamalkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 3 kali ba'da subuh, 3 kali ba'da asar, dia jadikan wirid, maka Allah akan hindarkan dia dari 4 penyakit. Penyakit buta, kusta, gila, dan stroke. Amari mabarakah billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.